Dan drugi. Usklađivanje sa prioritetima carstva. Del apostolska 1, 6-8. Vreme nasamo sa Bogom. Pročitajte del apostolska 1, 6-8. A oni onda koji zajedno behu, pitahu ga govoreći: Gospode, hoćeš li sada načiniti carstvo Izraeljevo? A on im reče: nije vaše da znate vremena i leta koje je Otac zadržao u svojoj vlasti, nego ćete primiti silu kada siđe Duh Sveti na vas i bit ćete mi svedoci u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji tja do kraja zemlje. Nakon pročitanog teksta možemo razmišljati o sljedećem. Koji je prioritet bio na umu učenika? Koji je prioritet imao sam Isus za svoje učenike? Koji prioriteti od vas zahtevaju najviše vremena i energije? U knjizi Apostolska crkva Hristovim tragom na strani 27 i 28 Ellen White je zapisala: Hristos je svojim učenicima pre nego što se vazneo na nebo dao zadatak. Kazao im je da treba da budu izvršioci testamenta po kome je on namenio svetu riznice večnog života. Vi ste bili svedoci da sam živeo životom žrtvovanja za svet, rekao im je. Vidjeli ste moj trud oko Izraelja. Iako moj narod nije došao k meni i tako stekao život, iako su mi sveštenici i glavari učinili ono što su želeli, iako su me odbacili, ipak treba da dobiju još jednu priliku da prihvate Božjeg Sina. Vi ste već vidjeli da sam otvoreno primio sve one koji su došli k meni i priznali svoje grehe. Onoga koji dolazi k meni ni na koji način neće odbaciti. Vama, svojim učenicima, poveravam ovu vest milosti. Ona treba da bude objavljena i Jevrejima i neznabošcima, prvo Izraelju, a onda svim narodima, jezicima i plemenima. Svi koji poveruju treba da se okupe u jednoj crkvi. Usred sređivanja na molitvu. Predajte svoje lične prioritete Isusu kao Gospodu. Zamolite Boga da njegovo carstvo učini vašim prioritetom. Izazov za naredna 24 sata. Navedite svoja 4 najveća prioriteta u životu upravo sada. Budite iskreni o sadašnjoj stvarnosti, ka čemu su usredsređeni vaše srce i glavni planovi. Molite se i pročitajte tekst iz Jakovljeve poslanice 1, 5-8. Pitajte Boga šta On želi da budu vaša 4 najvažnija prioriteta. Napravite spisak i stavite ga tamo gdje ćete ga vidjeti svaki dan. Uz Božju pomoć napravite korak vere sada da živite prema njegovim prioritetima za svoj život. Pročitajte i del apostolska 1, 9-11 kao pripremu za sutra.